بله تماشاوان هجا ایریشان سبینه کارودان و ایریشه جدیار بکری پیوداری تفکر دموکراتیکا و کردستان جانو آمدی میوانی من سلاف بوده که جانو لعالیه کی لباشوری کردستانی که جانو غمگینیه کی گلک مازن گریدای و بویارا کل نسبینه چه بویی دو خواستم بزنم لباکوری کردستانی کارودان و بویره چه بود Evar baş yani birası em gelek hamginin Bakure Kurdistan'ı ev eriş lehenberime hatiye kirin em buya ve penasa dikin birayime xuşkeme hatine kuşsun em ve bu yere ki hoviyane be nav dikin o bütündi şermezar dikin debe demek ki nezikte ev kesin piş ve bu yere dane kujere ve o organize kirne her ki ve bana demek nezik eder ki ve orta o siza evan disabe evkirin debe devleta Türk via demek ki nezin da ser le kolimbike le persine ki bike be ahengi o peşkiriya hükümete Kürdistan'ı ra behevra eğer bedengil ve dere ve bedome birasi gumanın mazına ve çebine ve şahı henek desten tarih demek ki dve işidane. Em hemu dizanın riya hevreşim deriye xabure bikre hatta dige ruhayı de hemu noktan da kamerayın termal hene, kamerayın evke hene, drone hene hemu gav be gav ten kayıt kirin. De noktan kontrola seyaran da şilur cihazın plaka duxinin sureta digirin hene. Devlet bu kaza birası berya bu yeri o piş bu yeri çibiye çinebiye deve via derxe orta. Yani ev veneyin derketine ole emledinerin ne veneyin mesele ki jrezebe yani veki adli vaka gibi veki profesyonel hat benkirim peşiya seyariyatiye girtin o vana da infaz kirne be damaşe be güleberi serivandane vana şimdi de xuya kirin ki yani van insana necboy usa tişteki biçuk enya nizam yani ifade van çiye çinine polisa çi gotne em vya nizam haya meclis tişkitine le که جانو نه بالکه شکو دروش سروی بویره در باز بونه بویره کی یعنی مزن کو پنج انسان با آوایی که هری درندانه خوانه هاتون کشتن لی جالی سازین ترکیه دزگهیم فرمی حکومت ترکیه پارتین سیاسیین ترکیه و تو برتک حتی شرمزار کرن جید و بویره ده نهاتی ازم Rastse yani ev balamedik çine ev droje bedenge ki jali hükümete var jali devlete Türkiye oraya derevan var. Le ciyekidin bu yere ki pırvı çuke tişteki çeyde be hemu bir yek dengi kerini bu andaki havaru figana var. Le ve dere penç insan de bin deslatariya vanda de bin ciye kontrol kirna vanda hatiye kuştun de ve bersive ki van hebe yani en azından hükümete Kürdistan'ı ra tekli van hebben ki bejden evçiye çinine yaşı dahuyanin henik malumatan bidin evke lem dener ne buraya geçtira parvedikin tişeke va o ne şişermezar kerin yani ev boku balamedik çine yani de birası geleme başurşi bakurşi via serve mesele baş müsekinin o evre ki 24 saat aktife yani kesin şuna hatına memur zanın gelek caramışı duan reda şuna hatını dehmu cihanda ciye kontrolü yani be roje 2000 seyare dışınten yani ne ciye ki usa hali o kesletine be merve bejeki lur gumam ke va lur tişteki avab ya ne usa yani evre ki nav devletiye Jibirda jiboy evka devleta Türkiye yani birasid ve devleta Türk riya de riya ki veya ve evlekariya ve reytine be hem velatiyen je başure Kürdistan'e ben ve deri
demek ki seve düse ihtimal heye ki rudanın bir rengi ve şey bibin. Yani em dikarin bejin keke canu em dikarin bejin ku yani vaki raya gişti. Vaki hast, helvest, vaki yani his kirina ve bu yeri dinav bina raya gişti ya Kürt u raya gişti ya Türkiye'de gelek durbune ki dinav vade peyda buya. Ger ev bu yera gu çey buyi ne Kürt buya. Mesela وڵاتی کی ئەوروپا بوونە ئێ ئەمریکا بووە ئێ مەلازیا سینگاپور ژاپۆنیا بووە دێ هەلوەستا ڕایا گشتیا ترکیە وسا بێدەنگ و بێ هەلوەست و بێ حساسی بێ حیسیات بووە تو چاوا دەبینی yani via bejim eğer yeki biyani veya yaş malbatın biyani ve anji Türkmen buna anji Iraqi buna birası ve helvesi wan pır bilind buna ve kheruno avaz wan derketna le jiber ki em dibinin bana Kurdin kuşuna Kurdan reva dibinin civata Türkiye dinabera Kurdu Türkanla yani evsalen daviye da gellek vekili derketiyor ki ve katandına ki pırmazın yani birası şu eleme me jwara kefxweşine kuşunu birineme jiboyvan ve şahine yani bu avayı penasedikin yani evşi dinav her dur civatanda ki dübendiye ki pırmazın derketi orta ve geleme via berşav bigre yani eme via her tim dibinin var siyasi da bertekem bir rengi derten yani İstanbul'e Anjil Karadeniz'e tişkiçeydi be ne radvin serlenga keki canu ez vê derfetê bikar bînim belê ez vê derfetê bikar bînim ku tu amadeyî nuhal gora agahdariyên me li Bakurê Kurdistanê egera pêkanîna tifaqekî Kurdistanî heye ku Tevgera Demokratîk a Kurdistanê jî beşek jê ye دوێ دەربارەی دەگەر هەنێکا گاهداری بدێ me Birasî ev demekî dirêje salonî vekiye ser daxwazên lezgîn me sêkolî bi wî navê demekî xebatê kir niha şeş partiyên Kurdistanî bi hev re di warên çalakiyan da xebat û karên pratikî da bi hev re tev digerin ew hewildanekî û daxwazekî me heye ki em pêşe rojê da hêviyekî bidin gelê xwe û bi hev re em karibin hevkariyekî siyasî ava bikin wek alternatîfekî derkevin bivin dengê Kurdan û daxwazên Kurdî bînin ziman wek aliyekî Kurdî li qada siyasetê xwe nîşan bidin em zanin ki xeta netewî bi salan e xetekî lawaz û perşekir ye dibe em rê li ber vîya bigirin û ji napêva ew partî û aliyên Kurdistanî bi hev re karibin pêvajoyekî bidomînin yani ev pêvajo nêdomandin bi rastî ev perşekirin ew kerasetê bi vî rengê ve gelê cara bên serê me û em ê nebin bersîva van helwestên dijî gelê Kurd belê spasiyat dikim kekê Canû Amedî pêvdarê Tevgera Demokratîk a Kurdistanê ji Diyarbekirê gelme sağ be spas gibi serçava